Futhi ngiyabikelela igama lami nguSiphiwe Ntombela njengamanje silaba bafowethu eMantubatuba sivakasheleke bafowethu welile bafowethu njengamanje sineqhawe ke aliphinde walimenishina kakhulu ukuthi ke ilona bafowethu elikwazile ukuthi lamthinta lasho ukuthi bafowethu siyafisa ukuthi sitheleke la kini mawelewele qhawe lesizwe sibingelele qhawe. Ngibingelela kanjani mfowethu? Siyaphila qhawe lami. Mhlawumbe nje ukuchaza mfowethu mhlawumbe ngokohlelo mhlawumbe namhlanje bekwenzakalani namhlanje la welile. No sithe nje sizinsizwa asizobona nansi intokazi kaNchunu ebonakala isebenza ngokuyikhandla. Siyakhumbula ukuthi kunomsebenzi awenzile la khona kukhona ikhishi alifakile la eMtubatuba ukuthi abantu besheshe besizakala bekuthola ukuya ngasethunjini. Kulokho nje kukodwa kumcabango omuhle engicabanga ukuthi siyowuseka ngoba masisuka la sidlula khona ekhishini sibone ukuthi ilikuphi kanjani. Siyathemba futhi njengoba sasinyathelile la ekhaya bakhona abanye abazofika futhi bezonyathela ngoba mase sifikele thina kusuka sesilethe izinhlanhla sesilethe ibusiso ngeke ngimangale nje mangathi uwelile khona abantu asebemupha ezinye izipho ngenxa ukuthi sifikile thina la. So lonto le ibaluleke kakhulu ngoba ukubambisana nokubambana iyona into esiqhambisa kakhulu. KuJanuary ke abaculi bonke abekho busy, so sithe nathi ke nge-spare time sethu asiyilule nyawo size la kuwelileke. Ufika uwelileke wasibusisa ke singazelele lutho. Ngihamba nezinsizwa ke enxele elangakithi lapha uMavava likhona khona umcineka khona oBhoni ngubani bakhona oThibela zikhona insizwa oJumbo baningi nje ububona nawe ukuthi konakele kakhulu khona inyokanyoka abanye bagcwele lapha ngibabize nga one kodwa nje uyayibonela na ukuthi wonke umuntu ukhona la abantu abaningi bazosingatha ubazobona umawelewele. Kodwa mhlawumbe uqhawela ukuthi mhlawumbe ungasishaya nje mhlawumbe ngomlando wakho naye mhlawumbe mawelewele ukuthi mhlawumbe naqala nini mhlawumbe ukwazana namanazana kanjani. Ngisakhumbula kodwa engikwaziyo umuntu ngiyasupportwa ke mina emachonweni qala lapho nje emachonweni nje kakhulu la eMatuba nasemachonweni akonkandla. Ngiyasupport ngisheMsingi ngibuya khona bese Nkosi uSimakade ngiyasupportwa nje. Uyakhumbula kunana ingoma engaze ngayenza ukuthi emachonweni eMsingi la ngaqatshulwa khona ngoba umlando wami nabantu bakaMchunu bangithanda kakhulu. So ke ngamazi nami ngalezo khathi ke mhla ngiqala nje ukuthi ngifike endimeni wangithanda lapho kuze kube namhlanje uke wahamba kuyiseqiniso uke wahamba uthi ke kodwa khandiwe ukuthi aha yabo wabuya wathi inhliziyo yami ayivumi inhliziyo yami iselela ekhaya yabo ngoba mina nginayo inhliziyo yami. Ungavuka namhlanje uthi usupport omunye umuntu uma ubuya kusasa futhi usupport mina ngeke ngikuxoshe ngoba angiyikhandi into okuthanda umuntu isenhlizweni so nje umlando wami ngasho ukuthi njalo. Kodwa qhawula mhlawumbe umbuzo mhlawumbe ogcina mhlawumbe njengoba siyazi ukuthi qala unyaka mhlawumbe nje mhlawumbe amazwi nje ubungashiya mhlawumbe kubantu abakulandelayo nabantu abalandela umculo kaMaskandi ngoba siyazi ukuthi khona ngisho abanye abantu abangaveli begqoka ublue kodwa bayakulandela qhawula mhlawumbe nje ibehavior mhlawumbe nokubonga nje qhawula ukuthi mhlawumbe ungakudlulisa nje uthini siyazi ukuthi na ukhiphile mhlawumbe usungakhulumeli mhlawumbe ke nealbum yakho mhlawumbe nokweseka nje mhlawumbe kwabanye abaculi nezinto ezithize nje nemicimbi kaMaskandi nawo yonke into. Engakusho nje ukuthi bayabona abantu emhlabeni ukuthi ngisekwa kanjani. Sengabe nginomona mangathi lokusekwa kuphelele kumina. Kuyangithokozisa ukubona abaculi abafikayo nesikhashana bekhona endimeni bedlondlobala ngoba kukhuphuka igama likaMaskandi noma ngingasavelanga uKhuzani kodwa la kuvele khona uMaskandi kusho ukuthi uKhuzani udlalile indima ukuthi uMaskandi ufike la okhona. Njengoba ngangengachaza ukuthi mina isikhathi esiningi manje sengizosibhekisa kakhulu ekuthenini uKhuzani akhulisa igama lakhe outside the country ngoba la eSouth Africa ngifile ngazuthi uma ngizama lokhu ngitibula kuzoba sengazuthi manje ngibangisa abaculi laba abafikayo. Mina sengumuntu ufunekayo olwa no Burna Boy lapha nalo no Davido ko Nigeria. Indlela yami lese ngithe angithathe yona ngoba uma lokhu ngila ngizokena lokho nginominate kuMasama ngiwini nominate kulokungani iMates TV ngiyawina yabo njengoba kwazi ukuthi ngine indondo ezu3 engayiwina kuMasama lezi ndondo
ngithatha njengey'ndondo eziyimpendulo ngoba abanye abantu bengasho ukuthi hawu uKhuzani une-strategy noma nabalanda abaningi so bavele bevote but lezi enginazo ayivotele ezamasama ayikho indondo enginayo amasama ayivotele zonke enginazo zamasama zo-3 ayivotele amajaji ngisuke ngingekho anganokuthi ujaji abani anganokuthi criteria besebenzisa yini kodwa nginazo nginey'ndondo zaphesheya ezo-2 engavotela okusho ukuthi impendulo yeminyaka ebengithukwa ngayo kuthiwa ngwina ngokuvotela benye bethi ngiyayivotela so uma ucingo lwakho manje yabo asiyazizwe lo audio kuze kube namhlanje uyazi nalo VN hayi akazi lutho hayi wakwayizwa hayi akazi lutho qha wakwayizwa yini lo VN angafike ndimi wakwayizwa yini ngasamncane kodwa uyakwazi ukuthi kuthiwa ucingo lwaqhumayo angazi phela ezongobani ngezwa ngayingqwele ipost wayicela nje kulalelisa hayi gawa yindaba ungafuna ufakazi hayi gawa noma mhlaba soyebesha into ohambisana naye hayi lutho hayi waye ngakucela ufakazi wabucela benqaba hayi lutho qha hayi uthi akaze ngikucele wavele phela ngoba wabona into engekho yeah okay sure ya qhawe lami kodwa mhlawumbe qhawela kithi mhlawumbe uphinde nokugqugqumezela qhawela kithi siyazi ukade wenza into enhle kakhulu mhlawumbe ukuhlanganisa noma uganwa mhlawumbe ukugqugqumezela mhlawumbe nasendimeni mhlawumbe ukuthi mhlawumbe imapha amazwi ongawashiya mhlawumbe ngoba imizi kumele ivuke egcina kwayo yonke into engizokusho ukuthi mina ngilona igwala baba uKhuzani ya igwala angilona yakhumbula ukuthi umfana omncane ngabona into enhle enziwa uCasper Nyovest egcwalisa inkundla ngathi kumnyama kubomvu lento kumele yenzeke egameni likaMaskandi ngaphakamisa isandla ehambe yakwenzeka bekunento endimeni ebiyenza abaculi besabe ukuthatha ethi umuntu uma ngathiwa ngiyathatha manje sokuzofanele manje kube ngazuthi umculo bese ngomisa kanjani ingoba ngiyazi ukuthi umculo abantu abangenzeli favor bawuthanda ngoba useyinhlizweni zabo bayafisa futhi abantu ukuthi bengibone nginenqubekela phambili nangokwefamily nangokomndeni bayafisa abantu ubona umndeni kaKhuzani ukuze makuthiwa kubekwa inkosi noma kuthiwa kwakukhona inkosi kwazi ukuthi na umndeni wayo na unkosikazi so nginethemba ke zoso lokuthi njengoba sengiqalile kubaculi ngabeka isicawu nginethemba futhi ngingakujabulela futhi umculo nomculi ozogana ngizokhipha isipheko ngoba kubalekile lokho ngoba kuzobe kusho ukuthi lo mculo uhamba nophawu engiluqalile angikwazi ukubuka umbuka kamuntu menza into enhle kanje ngoba kanti yini lento ngoba bengenza into enhle ngoba ukuganwa ngiye ngithi mina ukugana kwami bengekhona ukugana kwami ukuganwa nje ukukhanda isizwe sonke ingakho izipho zibe ngalo ngoba even noZoso ngiyakhumbula ngikhuluma nawe wathi akayicabanga kodwa manje ngithe ngikhuluma nawe ensukwini wathi wena ayi cha unginikeze isibindi yabo usuzothatha so akungimangazi kodwa kuhle ukuthi umuntu abhekisise mfowethu yabo ungenzi into ngobona yenziwa bese nawe uyayenza ubhekisise ulalele nawe isithunywa sakho ukuthi sithini bese kuyenzeka ngale nje kwamancoko mfowethu ngiyabonga support abantu abanginikeze yona angichomi ngalento kufanele ngabe sidlala ngayo kodwa ngoba phela sendimeni siyakhuluma ngakho kodwa nje kukhulu akungenzela abantu kukhulu ngikhuluma ngisho isiqhoko ngikhuluma ngishama ama earbud ngoba ngifuna ukubonga kakhulu abantu abangenzele khona aqhubeke bekwenze nakwabanye kodwa nami ngiyasho ukuthi umculo ozogana amaskandi izosikhipha isipheko ngiyabophezela ayi qhawela kithi siyabonga kakhulu qhawela sisi ngiyathokoza kakhulu silindile baba nazo silindile noma kanjani ulindeni ialbum mhlawumbe ngokweinhlelo kodwa vele phela siyazi kodwa azikho inhlelo kodwa uthi inhlelo ze-album zimi kanjani ngoDisemba vele awuyazi yazi abanye bayibuza ukuthi ikhona Carnival City kulonyaka yes imicimbi abanye bayibuza ukuthi i-album senzenjani no ngumuntu onenhlelo wenza into ngenhlelo yes angayijetheli inhlelo zalonyaka base ngiyithathela futhi bazobona ngiyabathanda abantu ngicela umyalezo engawudlulisa ukuthi abantu abathuka abanye abantu kakhulukazi ey'nkundleni zokuxhumana akuphele manje isikhathi sokuthi sikhuleni ngendlela yokuthi asingathukani kodwa singancokolisana ngendlela esincokolisana ngoba phela kumnandi ngakho ukuthi ngisho kuma-TV kufa iglass uma kubuka isophi kodwa singathukani singabi personal sihloniphane ikhona okubalekile
noma uthi umuntu uyamnyanya kodwa ugcina ngaphakathi kuwena yeah khona okubalekile lokho ya ukudlulisa nje kade kwenziwa namhlanje kuphuma ama results ka matric ukudlulisa nje qhawela kithi mhlambe 1 minute zaze zaphasa izingane ya inhlito yengane edinga ikoniyo siyabonga kakhulu asekubonile isifundazweni sakithi kwaZulu-Natal ya kodwa nawe waphasa nawe kodwa nawo amatikelo etsheni impela nganawo umculo onawo amatikelo ya angazi ugadla uyagadla ugadla muphi umculo ngumculo nawo nginawo matriculation kodwa angifuni ukuchoma ngalokho yes yeah cause ongenawo izizathu yes yeah yes so ke enye izinto singachoma ngazo kodwa angangichoma nginawo kodwa angangichome nawo qhawela ngoba ongenawo kanti uyangithanda kanti wabanezizathu ezayenza ukuthi engabi nawo so ke kumele ujabule uyibheke awuqhawula ngiyabonga kakhulu qhawule sizwe wena wesini ngizwile nawe ngihlebela ngabi yami thini ukuthi cha umatriculation mina hayi nginawo mina vele hayi mina ngapha usho khona nje usho khona nje hayi cha Bafowethu ke beyilela igama lami nguSiphiwe Ntombela bafowethu manje kwami nginendlovukazi yoMaskande welile Mchunu namhlanje ke usuku olukhulu kakhulu kuyena njengoba ke sazi ukuthi ke namhlanje angifisi ngisho ukuchaza bafowethu ukuthi bekumcimbi wani kodwa ke uzoyichazela yena uMawelewele ukuthi namhlanje kwenziwani la like asawubona sisi uMaweleza ninjani siyaphila sisiwami njani siyaphila mfowethu yeah so namhlanje welile siyabona kuyaphithizela utshele nje abantu basayibuza nabantu ukuthi welile wasonka kangaka kuphakathi nezinsuku awuphobani yeah kuphakathi nezinsuku kwenzakala namhlanje hey yeah hey zoso mfowethu mfana kaSawudi hayi kunzima yabona mfowethu akukhulumeki mina injabulo kwesinye isikhathi ke iyangikhalisa ngifuna uqamba manga abantu bengathi ngadedema ngiyakhala angaze ngiyibone intention kwesinye isikhathi bengithi yabe ngiyaphupha ngincinzi ukuthi ngilele kodwa buphupha noma ingqondo phambanele awuboni lutho into yenzeke namhlanje bafowethu lapha umzika baba emzweni ukuthi uzikhudla angiyazi mfowethu inkosana kaMasitholo inkosana kaSiwa namhlanje uqophe kumlando emzini wayo awashela Mpungose king of Maskandi bafowethu ngani kwaMpungose wafona umngani wami wathi Mawelewele sithi isikhathi ngiphila nawe uhamba iminyaka nawe kithi iminyaka mina uMpungose ngiqala kumlandela kuhamba indidane kwathi makuphuma kwindidane isishayini emhlabeni angabeka ngena kumfoka Mpungose ngifaka umfowethu uNiso sengisholo ukuthi ke uthe uMpungose uma esebona isikhathi sihambile siphusana naye wasengicela ukuthi welile bengisifisa ukuthi ngivakashela emzini kababa wakhe ngifuna ukuthi ngicinge mhlasothi usulele phansi sekuthiwa kakhulu sibe kade siphila nawe wasithi khetha lolu suku mfoka Mpungose ukuthi cha nethimba lakhe ikhula hamba naso bathatha lolu suku namhlanje ukuba bazovela emzini kababa bazovakasha akuhlatshwe lutho angiguli akunamcimbi lapha kunamsebenzi lapha kushiswe impepho bathi nje siza nje sizawubona Mawelewele sizokwazi uMaskandi so sekuleze lo Mpungose nasenyembisi bancane abangani abanje ngoMpungose abanye abangani nje abayenzi ngento yafethu uthi ukhumbula umngani wakho uthi ivakashele phela uMpungose bafethu eyedwa nje ngishiye ikhula ahamba nazo madoda inkunzi omavava we kodwa ngabona ngithini ophuma umfuka ngubani omcineka abojumbo lonke ithimba ngishigida ngoma kuzimela ngigida ngoma yelokhuza intibani balamba phelele qinisa uMpungose angenzele lona ngithi uNkulunkulu ambeke amgcine amphebezele izitha zakhe baphile bafowethu zingane zakwethu lezi abakwethu namhlanje ungikhombisa ukuthi ngudade wabuwegazi into ebihlezi ishuwa abantu ko TikTok thiwa kodwa Mpungose yambona ukuthi wena uyakuthanda udade wenu lo namhlanje lezi inkulumo zabantu ebehlezi siyibona lento namhlanje usebagcwasile abantu ukuthi lento enisho eniyibona ngami nowelile sengizonikhombisa ukuthi udade wethu kodwa manje uqhawela bethi lento ichaza ukuthini nje kwethu ukuthi mhlambe njengokhuzana nje njengoba iartist elikhulu endimeni umculo kaMaskandi mfethu kuwena nje futhi ichazana umuntu odume ngisho phesheya ngoba phela akadumanga lapha eSouth Africa umuntu odume ngisho phesheya lo umuntu omkhulu kwabi ungene wakhe egcekeni mfethu ukhomba ibusiso ngoba kuzothinta hey angazi noma umuntu osesizulwini akuyi umuntu lo ichaza ukuthini lento uma ungayitshela mhlambe umuntu uvakashela nje mhlambe umuntu osondelene noma omngani yabo hey
mina inginike esinye isithombe lento Yeah. yangifundisa elinye ipage Yeah. lokuthi emhlabeni Yeah. kuhle ukuphila nabantu Yes. beqiniso Yeah. Yeah. ngoba Yeah. umzulu nje uma mechaza lapha Yeah. nekhuluma esho ukuthi Yes. ngasho ngathi mina angifuni makhola emncwabeni wami Yeah. umfundisi oyohola onke omaskandi bephelele Yes. ngoba ukhuzana impungose uyombeka ethuneni kunjalo nje. Qhawela kithi so qhawela kithi mhlawumbe ke namhlanje bekwenzakalani nje mhlawumbe okunye sibonile ufika ngisho uzobaxoshisa ngemvu la Oh suka ayingawuqopha umlando ngentombazana ichaza ukuthini lento yokuxoshisa abantu mhlawumbe ichaza ukuthi ufike ekhaya kusebukhosini lapho yes oh yeah ufike endaweni esebukhosini koqala lokho ukhosi Yes. bakamkhwanazi lapho Yeah. engizalwa khona yeah ngizalwa ebukhosini kamkhwanazi Yeah. ufike endaweni yake yomkhulu usezofike emzingeni ogwaja inkosana emakhosini Yeah. manje naye futhi uyinkosi aphinde abe king nomaskandi bengeke mfowethu ukuthi into enjengaleya singayenzi umuntu njengomphomosi yebo hayi qhawela kithi mfowethu mhlawumbe uqhuqhumezela mhlawumbe nakwabanye mhlawumbe ukuzwana into ekanjalo mhlawumbe nokuphilelana mhlawumbe emaningi abangani mfowethu bafowethu Yeah. ngiyacela ukuthi uma unomngani namhlanje ulenze iqiniso umngane wakho ungambetray Yeah. ngoba umphumosi ube ngimbetraya ngaba kafika ngala uyazi ukuthi ekujuleni kwenhliziyo yami ngimkhonze ngalokho ngokweqile yebo Yes. umfowethu uyiqonka phinde futhi ngimvoso abantu umsebenzi ukuthi gcine ubone ubuhle kunjena ubone ukudla ube ubonile izinga intako ulisa ukudla bonile mana ulweda ukho nje lemcuba uyiqhamuka drivile mfowethu ngadrive ngiyashiya drive Yeah. ngashona ebheki ngathi nje angifuni nje obhoxa intade zalala uJokumolisini into ongazi ukuthi ayibekwe nini ngabe ngathi nje ngiyehulisi Yeah. ngiyothenga khona ngibongeke kubafowethu abangibambisile Yeah. ngoba ukube bebengekho umasipala wasemtuba omnyambose ngiyabonga kakhulu Facebook bayaziwo Zungu ngiyabonga kakhulu omanzini omkhulu B oBAC baningi abafowethu abangibambisile lo mthwalo omavava onala ngiyabonga mangakutshela imali kusiyami ebayikhiphile besukuma naphezulu ukuthi kuza inkosi yomaskandi angazi ngabala ngithini kodwa ngiqhawula kithi njengoba qala unyaka siyazi ukuthi ukudla iqhaza libaluleke kakhulu endimeni yomculo kwamaskandi mhlawumbe nje abantu ababalaleli mhlawumbe ungadlulisa ngapha amazwi mhlawumbe nje qala unyaka kubekele mhlawumbe izinto ezinhle abazenza izinto ezimbi mhlawumbe abazenza abalandeli abathandi bakamaskandi amabhinqa mina kukho engathi ngikudlulisa okubi kuwo ngoba ngisenomlando abawenza ngami Yeah. ngila ngikhona ngabantu Yes. namhlanje nginesinkwa Yes. enginase ikhishi Yeah. nginombhede nginosofa ngenxa yabantu uthando lwabantu mina empilweni yami angisobe ngalikhohlwa mabhinqa sizwe sonke ngiyanithanda angisobe ngaze nganilahla bafowethu ningabakwethu ningikhombisile ukuthi uwelile nimthanda kangakanani ngicela lokho enikwenza bafowethu ningagcini kimi nakwabanye phela niqhubeke siqhawula bese siyabonga kodwa bese singawushiyi umbuzo obalekile siyazi ukuthi mfowethu uke wavela mhlawumbe osukwini la izolo noma phambi kwayizolo mfowethu uvela usesuzemdolo lapho esho ukuthi mhlawumbe la ukhuluma mfowethu usho ukuthi awuthemile uyafisa ukuthi uthelela namanzi sineminyaka leya nto mfowethu yenzeka ngiselitshitshi yeah oh yeah ngangiselitshitshi lapha naphela usimdola mdala kunami Oh, umncane mina ubona kuba nginomzimba Yeah, oh, yeah. ngangiselitshitshi mfowethu usimdola lento ade ngiyenza benginga-act bekusuke ekujuleni ngaphansi kwenhliziyo yami kunesikhathi vele kungidla ngifisa ukuthi ngilosisi ngabe ngiyacela ngixolise kuwe kodwa manje ngibuye nami ngikhukhumele kodwa kugcineni ngathi mina ngingumuntu kusemhlabeni lapha ngase ngicela umpungosi ngicela ungisize ungikhumeze sisuze emntolo wasechaza ukuthi njengoba ngamthuka ebantwini hayi emakhonini amphumela obala ngase ngishaya ividiyo ngishaya ekujuleni kwenhliziyo yami lento engangisho kuye nganginelist kubhaliwe ukuthi ubothi uthi Yeah. la nto engibabona mina ngibase lapha nathi ngisebenze eminokozeni bafowethu manje uba mhlawumbe uma ungatshela abantu ukuthi uba lo mhlawumbe oyena wayithuma mhlawumbe rest in peace umuntu wangithuma ade wafa oh yeah eheyalale ngokuthula bafowethu wangibonda lwa muntu uNkulunkulu azamsiza nasezulwini mfowethu angixolele nahle lapho naye wayengazenzi wayekhipha intukuthelo angifake impini engingazazi ngoba umuntu la wasathi nxa kimi kodwa uma ngathiwa kulando leya video yabuyiswa
usimdala ngangiduma ngisho ubhuti bafethu manje kathi uyena ubhuti phela manje Cha mfethu umdola mfethu ungixolele kakhulu ngingabiyela ngiyaxolisa wona indaba izitho nasebukhosini ngenhliziyo yami yonke futhi ngiyafisa ukuthi sihlangane sihlale phansi siphuze amanzi ahloliwe. Qhawula mfethu siyabonga kakhulu mfethu ukusebenza okuhle abantu beqhubeke bevakashe ekhishini qhawula. Abantu beqhubeke bevakashe ekhishini beqhubeke ethenga udla kamawele ngiyashaya ibhodi impuku sengingcomile. Hayi na. Phela ngangithi mina manje Mina, ngizokuphekela yes. uthi wena mina nginamanga ngithenga abantu. yeah. Mina ngiyapheka usuthi ukudla kwami. Mani wena nobuphela lapha akekho umuntu onakho nje. Usiyami nginamavidiyo sezowadedela. Oh yeah. Angaze ngiqashe umuntu mina market zandla zami lesiya. Bafowethu. Zandla zami Mana lesiya. wena mina mfethu ngade ngibatshela abantu ngiyabatshela ukuthi sasayine. Akabeke bengiqashwa. Sasayine deal mina nawe ukuthi mfethu mina yonke afite imicimbi ezobe yenzeka esitezi ekhaya izobe iphethwe isandla sika wena. Yebo ngoba amandla ami cha wena kwazi wahle. Yes, Wena hayi, kadwa ngibona ngeke ukuthi thina ngiyapheka. ngwada. Kanti naye umpungose akawadla ngamandla ami ngizokucecisa lokho. Ngomshado ngangwayifisa ukuthi ngizopheka. Ase ngithi mina kokikizela bani mase kupheka mina cha ngicela ume. Yeah. Ngiyokikizela mina. Yeah. Ngokumela ngibe udadewenu. Ayi kodwa mfethu walenza iqiniso kodwa hayi. Suka ngangagqoka Ayi. ngalenza iqiniso ngamela ngamangishe hall ngashaya ngisho ababegqoka uniform yesikole ngabhubhisa ngoblack wami ngabhubhisa ngazobhubhisa ngisho egcekeni lapha neighborfweni Mana wena ubalo wahleka ingane zesikole lapha ubalo okuthungelayo wena. hayi fanele ngimkhuphule ubongiwe Yeah. ubongiwe olapha eMtuba ngase Jay-Z ngaCapitec liyantokazi yiye ngikhiphela inqepho ayisemtuba nje lapha kuthiwa ubonga igama lakhe mabongs kwamanje ngoba nginje nje ubongiwe ngithiwa ukuthi hayi ngeke Ufanelekile. awushaya 360 hayi phela ikhona emanzini lento ngisho amashudu labatholi hayi akulona ishayina leli sekumele ushade kodwa manje hayi sukulona lo hayi sekuthekulelo leyo Awukwazi sekuzofika ukunyathela bathi intombi enje nawe ngicabanga ukuthi ngahlale ngashadi sengizoshada Yeah. seshini nomavava Yeah. bathi bazongeseka futhi nama kuphewe lobe libhubha Yeah. ungesino sawuthi okufaza ngawo Hey baba So. yabonga mngani wami Siyabonga mfowethu. Awu